dicari nama guru baru. Iya benar ditanyain kalau nggak salah. Bukan. Kan biasa megang mic. Biasa megang. Masa mau megang golok? Pegang aja udah. Sini. Lu ngapain? Feedback antar. Dia lagu pertama mau diganti kayak gitu. Iya boleh. Biar ada pembedanya. Penting enak. Kita bisa ngikutin. Ininya sopan. Iramanya. Iya jangan yang Dua PY. Wis. dua-duanya. Iya. Si itu nggak datang nih. Telat. Lesa. Tahu? Dia lagi di Albarka, saya takir. Oh, giliran setakim. Oh gitu, dia bilang telat. Iya. Apa nggak jadi? Dia ini soalnya udah MC di Juleha malas yang sih. Iya, udah main dengan Agak di bawah soalnya rata. bokap juga. Panggil Oh, itu nggak jadi. Siapa yang nggak bisa. Kenapa? Ada yang Ustaz Sofwan, Tadi di atas itu di atas. Benar, enggak ada. Johan. Oh iya, guru Kamal mana? Guru Kamal. Kayak orang India ente Fari. Ada celapnya. Pusing. Kirain pakai acar sampai ke sini-sini. Jadi pacar Cina. Oh iya. Instagram ya. Iya. Iya, ada kan. Belakang dari dulu. Hah? Dia si dokter, si goblok itu. Kenapa? Oh, dokter serius. Iya. Sultan. Oh, sini. Singon. Ini ada senderannya enak nih. Tinggal setirnya gitu. Enggak ada. Enggak ada. Masya Allah. Ustaz Johan, jangan di sini Ustaz Johan. Sini. Sini adem, nih adem. Ininya aja. Bentaran doang. Ayo. Buka.
Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Farabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratil ulama al-afadil wal ajilla, akhusukum bi dzikri fadilatul ustaz ad-doktor Kiai Haji Muhammad Syairazi Dimyati bin Tuan Guru Ilyas, mata'anallahu bituli hayatih wa nafa'ana bi ulumih. Yang sama-sama kita hormati juga guru kita Ad-Dayilallah Ustaz Kiai Haji Abdul Bari MA, Ustaz Imam Kurniawan, Ustaz Fauzi Mahbub, Ustaz Abdurrahman Aziz, Ustaz Ahmad Safwan, dan segenap para asatidzah lainnya yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat, ta'zim dan mahabbah saya kepada beliau-beliau. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam dan ihsan sehingga kita dapat berkumpul di majlis The Sultan ini. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini dengan memuji-muji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, segala hajat-hajat kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan segala apa-apa yang kita inginkan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kita nanti mendapatkan syafaatul uzma nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah pada baginda besar kita baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai pembacaan qasidah burdah ini, marilah sama-sama kita bacakan suratul Fatihah. Khusus bil khusus kita niatkan untuk orang-orang tua kita yang telah berpulang ke rahmatullah. Pengarang daripada kitab burdah ini Al-Imam Muhammad Bushiri, dan orang-orang yang telah menyumbangkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mereka-mereka semua yang telah menyumbangkan hartanya, tenaganya, mudah-mudahan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dan hajat-hajatnya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarganya diberikan keberkahan, keluarganya dijadikan keluarga yang sakinah, keluarga yang penuh dengan mahabbah, mawaddah warahmah. Al-Fatihah ila hadratin Nabi al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. إلى أرواح سادتنا الصوفية المحققين والعلماء العاملين أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة، وعلى ما نوى سلفنا الصالح، وعلى ما نوى قطب الزمان، وعلى ما نوينا، وعلى ما نوى أجدادنا بنية القبول. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Fatihah pembukaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila kita baca suratul Fatihah untuk orang tua-tua kita dan para pendahulu kita yang telah mengijazahkan Al-Burdah ini, mudah-mudahan dengan pembacaan burdah ini kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Mudah-mudahan segala penyakit ataupun kegelisahan di dalam hati kita dengan berkah burdahnya Al-Imam Busiri ini kita dapat terhindar dari segala penyakit tersebut. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa ala مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كل خلد بدمي أم هبت الريح من تلقاء كاظمة وأومض البرق في الظلماء من عظامي فما لعينيك إن قلت كفوفا همدا وما لقلبك إن قلت استفيق يا هيمي أيحسب الصب أن الحب منكتم ما بين منسجم منه ومضطرب لولا الهوى لم ترق دمعا على ضلال ولا رقت لذكر الباني والعالم فكيف تنكر حبا بعدما شهدا به عليك عدول الدمع والسقام وأثبت الوجد خطي عبرة وضلال مثل البدر على خديك والقدم نعم سرى طيف من هوى فرقني والحب يعترض اللذات بالآلام يا لائمي في الهوى العذري معذرة مني إليك ولو أنصفت لم تلومي عادتك حالي يا لا سري بمستتر عن الوشاة ولا داهي بمنعسم ما حضني النصح لكن لست أسمعه إن المحب عن العذال في صممي إن اتهمت نصيح الشيب في عذال والشيب أبعد في نصح تهمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن أمارات بالسوء ما
شامي لو كنت أعلم أني ما أوكره قدمت سرا بدا لي منه بالكتم من لي برادي جماح من غواياتها كما يراد جماح الخيل بالنجوم فلا ترم بالمعاصي كسرى شهواتها إن الطاعات شهوة النهيم والنفس كالطفل إن تهمله شاب على حب الرضاع وإن تفضمه ينفضم فاصرف هواها وعاذر أن توليه إن الهوى ما تولى يصمي أو يصيب وراعيها وهي بالأعمال سائمة وإن هي استحلت المرعى فلا تسيمي كم حسنت لذة للمرء قاتلة من حيث لم يدري أن السم في الجسد وخشى الدسائس من جوع ومن شباع فربما مخمصة شر من الدخان واستفرغ الدمع من عين قد امتلأت من المعارم والزم حمية الندم وخالف النفس والشيطان وعظيما وإنهما نصح فالدائم ولا تطع منهما خصما ولا حكما فأنت تعرف كيد الخصم والحكم أستغفر الله من قول بلا عمل لقد نسبت به نسلا لذي عقوم أمرتك الخير لكن ما ائتمرت به وما استطعت فما قولي لك السقيم ولا تزوجت قبل فيلة ولم أصلي سوى فرض ولم أصوم مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم
ظلمت سنة من نحي الظلم إلى أن اشتكت قدماه الضر من ورمي وشد من سغب أحشاءه وضوى تحت الحجرة كاشعا مترب الأجام وراودته الجبال الشم من ذهب عن نفسي فأراها أيام شمامي وأكدت زهده بها ضرورته إن الضرورة لا تعدو على العصم وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولاه لم تخرج الدنيا من العدم محمد سيد الكونين والثقلين والبريقين من عرب ومن عجم نبينا الأمير الناهي فلا أحد أبر في قولي لا منه ولا نعمي هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل مخلوقين الأول مقتحم دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل منفصم فكالنبيين في خلق وبخلق ولم يوجدوا في علم ولا كرم وكلهم من رسول الله ملتمس غربا من البحر أو رشفا من الديام وواقفون لديه عند حدهم من نقطة العلم أو من شكلة الحكم فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بريء النسم منزه عن شريك بمحاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم دع من دعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدعا وحتكيمي فانسب إلى ذاته ما شئت من شرف وانسب إلى قدره ما شئت من عظم
ليس له حد فيعرف عنه ناطق بفمه لو ناسبت قدره آية أي اسمه حين يدعى دارس الرمام لم يمتعنا بما تعين عقول به حرصا علينا فلم نرتب ولم نهيم أعي الورى فهموا معناه فليس يرى للقرب والبعد فيه خير فاعم كالشمس تظهر للعينين من بعد صغيرة وتكل الضرب من أمامي وكيف يدرك في الدنيا حقيقته قوم نيام تسلوا عنه بالعلوم فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم وكل آي أتى الرسل الكرام بها فإنما اتصلت من نور بهم فإنه شمس فضل كواكبها يظهرن نورها للناس في الظلام أكرم بخلق نبي زانه خلقا بالحسن مجتمل بالبشر متسم كالزهر في ترف والبدر في شرف والبحر في كرم والدار في همام كأنه وهو فرد من جلالته في عسكر حشمي كأنما اللؤلؤ المكنون في صدف من معضلي أنطق منه ومبتسم لا غيب يعدل تربا ضم أعظمه طوبى لمنتشك منه وملتزم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أبان مولده عن طيب عنصره يا طيب مبتدأ منه ومختتم. يوم تفرس فيه الفرس أنهم قد أنذروا بحلول البؤس والنقم. وبات إيوان كسرى وهو منصدع كشمل أصحاب كسرى غير ملتئم. والنار خامدة الأنفاس من نسف عليه والنهر ساهي العين من سدم. وساء ساوة غاضت بحيرتها ورد واردها بالغيظ حين ضمي. كأن بالنار ما بالماء من بلل حزنا وبالماء ما بالنار من ضرم. والجن تهتف والأنوار ساطعة والحق يظهر من معنى ومن كلم. عموا وصموا فإعلان البشائر لم تسمع وبارقة الإنذار لم تشمي. من بعد ما أخبر الأكوام كاهنهم بأن دينهم المعوج لم يقم. وبعدما عاينوا في الأفق من شهب منقضة وفق ما في الأرض من صنم. حتى غدا عن طريق الوحي منهزم من الشياطين يقف إثر منهزم. كأنهم هربا أبطال أبرهة أو عسكر بالحصى من راحتيه رمي. نبذا به بعد تسبيح ببطنهما نبذ المسبح من أحشاء ملتقم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق إلى قدمي. كأنما سطرت سطرا لما كتبت فروعها من بديع الخط في اللقم. مثل الغمامة أن سار سائرة تقي حر وطيس للهجر حمي. أقسمت بالقمر المنشق إن له من قلبه نسبة مبرورة القسم. وما حوى الغر من خير ومن كرم وكل طرف من الكفار عنه عمي. فالصدق في الغر والصديق لم يرد بالغار من نرمي. ظن الحمام وظن العنكبوت على خير البرية لم تنسج ولم تحمي. وقاء
آية الله أغنت عن مضاعفة من الدروع وعن عال من اللطم ما سامني الدهر ضائما واستجرت به إلا ونلت جوارا منه لم يضمي ولا التمست غنى دارين من يدي إلا استلمت النجاة من خير مسلم لا تنكر الوحي من رؤياه إن له عينان لم ينمي وذاك حين بلوغ من نبوته فليس ينكر فيه حال محتلم تبارك الله ما وحي بمكتسب ولا نبي على كم أبرأت وصباء باللمس راحته وأطلقت هربا من رقات اللمم وأحيت السنة الشعب دعوته حتى حكت غرتان في العصور الدهم بعرض جداء وخلت البضاع بها سيلا إلى الأرض مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم دعني ووصفي آيات له والشيم آيات حق من
باق ولا تبغينا من أكمي ما حوربت قط إلا عاد من أرب أعدى الأعادي إليها ملقي السلام ردت بلاغتها دعوى معارضها رد الغيور يد الجلي عن العرب لها معان كموج البحر في مدد وفوق منها في الحسن والقيام فما تعد ولا تحصى عجائبها ولا تسام على الإكثار بالسام قرت بها عين قارئها فقلت له لقد ظفرت بحبل الله بعد عصيمي إن تتلوها خيفة من حر نار لظى أطفأت حر لظى من وردها الشبيب كأنها الحوض تبيض الوجوه به من العصاة وقد جفوا كالعمم وكالصيرات وكالميزان لا بل كسغ من غيرها بالناس لم يقوم لا تعجبا لحسود راح ينكرها تجاهلا وهو عين الحريك البهيم قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد وينكر الفم طعم الماء من سقمي مولاي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا خير من يمم العافون ساحته سعيا وفوق متون الأينق الرسم ومن هو الآية الكبرى لمعتبر ومن هو النعمة العظمى لمغتنم سريت من حرم ليلا إلى حرم كما سرى البدر في داج من الظلم وبت ترقى إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترمي وقدمتك جميع الأنبياء بها والرسل تقديم مخدوم على خدمي وأنت تخترق السبع الطباق بهم في موكب
كنت فيه صاحب العلم حتى إذا لم تدع شأوا لمستبق من الدنو ولا مرقا لمستنم خفضت كل مقام بالإضافة إذ نوديت بالرفع مثل المفرد العالمي كيما تفوز بوصل أي مستتر عن العيون وسر أي مكتتم فحزت كل فخار غير مشترك وجزت كل مقام غير مزدحم وجل مقدار ما وليت من رتب وعز إدراك ما أوليت من نعم بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منهدم لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم راعت قلوب العدا أنباء بعثته كنبأة نجبلت غفلا من الغنم ما زال يلقاهم في كل معترك حتى حكوا بالقنا لحما على وضمي وجل فرارا فكادوا يغبطون به أشلت مع العقبان والرخم تمضي الليالي ولا يدرون عدتها ما لم تكن من ليالي الأشهر الحرم كأنما الدين ضعيف حل ساحتهم بكل قرم إلى لحم العدا قرم يجر بحر خميس فوق سابحة ترمي بموج من الأبطال ملتطم من كل منتدب لله محتسب يسقو بمستأصل للكفر مصطلم حتى غدت ملة الإسلام وهي بهم من بعد غربتها موصولة الرعب مكفولة أبدا منهم بخير أبي وخير بعل فلم تيتم ولم تيمي هم الجبال فسل عنهم مصاجمهم ماذا رأى منهم
الصدم وسل حنينا وسل بدرا وسل أحدا فصول عتب لهم أدهى من الوخم المصدر البيض عمرا بعدما وردا من العدا كل مسود من الإمم والكاتبين بسمر الخط من تركا أقلامهم حرف جسم غير منعجم شاك السلاع لهم سمات تميزهم والورد يمتاز بسماع السلم تهدي إليك رياح النصر نشرهم فتحسب الزهر في الأكمام كل كبير كأنهم في ظهر الخيل نبت ربا من شدة الحزم لا من شدة الحزن غارت قلوب العدا من بأسهم فرقا ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقوا الأسد في أجامها تجمي ولن ترى من ولي غير منتصر أحل أمته في حرز ملته كالليث حل مع الأشبال في أجله كم جدلت كلمات الله من جدل فيه وكم خصم البرهان من خصمه كفاك بالعلم بالأم مولاي صل اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم خدمته بمديح أستقيل به ذنوب عمر مضى من الشعر والخدم إذ قل
والنعم أطعت غي الصبا في الحالتين وما حصلت إلا على الآثام والندم فيا خسارة نفس في تجارتها لم تشتري الدين بالدنيا ولم تسمي ومن يبيع عجلا منه بعجله يبين له الغبن في بيع وفي سلم إن آتي ذنبا فما عهدي بمنتقض من النبي ولا حبلي بمنصرم فإن لي ذمة منه بتسميتي محمدا وهو أوفى الخلق بالذمم إن لم يكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقول يا زلة القدم حاشاه أن يحرم راجي مكارمه أو يرجع الجر منه غير محترم ومنذ ألزمت أفكاري مدائحه وجدته للخلاص خير ملتزم ولن يفوت الغنى منه يدا تربا إن الحياة ينبت الأزهار في الأكم ولم نرد زهرة الدنيا التي اقتطفت يدا زهير بما أثنى على هرمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند علول الحادث العميم ولن يضيق رسول الله حجاهك به إذا الكريم تجاه علومك علم اللوح يا نفس لا تقنطي في حين يقسمها تأتي على حسب العصيان بالقسم يا ربي واجعل رجائي غير
غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم والطف بعبدك في الدارين إن له صبرا متى تدعو الأهوال ينهزمي وأذن لصعب صلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم مارا نحت عذبات الباهر عصبا وأضرب العسحات العيس بالنغم ثم الرضا عن نبي وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحب ثم التابعين بهم لا تقى والنقاء والعلم كرمي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا لنا الله يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلو وبالحرم بجاه من بيته واسمه قسم من أعظم القسم وهذه بردة المختار قد ختمت والحمد لله وفي ختمي أبياتها قد أتت 60 مع 100 فرج بها كربنا يا واسع الكرم فرج يا واسع الكرم مولاي صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Qasidah Mudhariyah ya.
يا ربي صل على المختار من مضار والأنبياء وجميع الرسل ما ذكروا وصل يا ربي على الهادي وشيعته وصحبه من لطي الدين قد نشروا وجاهدوا معه في الله واجتهدوا وهجروا وله وقد نصروا وبينوا الفرض والمسنون واعتصموا لله واعتصموا بالله فانتصروا أزكى صلاة وأنماها وأشرفها يعطر الكون ري النشر العظيم معبوقة بعبيد المسك زاكية من طيبها رج الرضوان ينتشر عد الحصى والثرى والرمل يتبعها نجم السماء ونبات الأرض والمدار وعد ثاقل الجبال كما يلي قطر جميع الماء والمطر وعد ما آوت الأشجار من ورق وكل حرف غدا يتلى تطار والوحش والطير والأسماك معنى عاني يليهم الجن والأملاك والبشر والذر والنمل مع جمع العبود كذا والشعر والصوف والأرياش والوبر وما أحاط به العلم المحيط وما جرى به الكلام المأمور والقدر وعد مائك التي مننت بها على الخلائق ملكا ومذ حشر وعد مقداره السامي الذي شرفت به النبيون والأملاك وافتخروا وعد ما كان في الأرض يا سناني وما يكون إلى أن تبعث الصور في كل ضربة عين يضربون بها أهل السماوات والأرض يذر ملء السماوات والأرض مع جبل والفرش والعرش والكرسي وما حصروا ما أعدم الله موجودا وأوجد معدوما صلاة دواما ليس تنحسر تستغرق العد مع جمع الدهور كما أحيط بالحج لا تبقي ولا تذر لا غاية وانتهاء يا عظيم لها ولا لها أمد يقضى فيعتبر وعد أضعاف ما قد مر من عدد مع ضعف أضعافه يا من له القدر كما تحب وترضى سيدي وكما أمل
أمرتنا أن نصلي أنت مقتدر مع السلام كما قد مر من عدد ربي وضاعفهما والفضل منتشر وكل ذلك مضروب بحقك في أنفاس خلقك إن قلوا وإن كثروا يا ربي واغفر لقارئها وسامعها والمسلمين جميعا أينما حضروا ووالدينا وأهلنا وجيراننا وكلنا سيدي للعفو مفتقر وقد أتيت ذنوبا لا عدد لها لكن عفوك لا يبقي ولا يذر والهم عن كل ما أبغيه أشغلني وقد أتى خاضعا والقلب منكسر أرجوك يا ربي في الدارين ترحمنا بجاه من في يديه سبح الحجر يا ربي أعظم لنا أجرا ومغفرة فإن جودك بحر ليس ينحصر واقضي ديونا لها الأخلاق ضائقة وفرج الكرب عنا أنت مقتدر وكن لطيفا بنا في كل نازلة لطفا جميلا به الأهوال تنحسر بالمصطفى المجتبى خير الأنام ومن جلالة نزلت في مدحه الصور ثم الصلاة على المختار ما طلعت شمس النهار وما قد شعشع القمر ثم الرضا عن أبي بكر خليفته من قام من بعده للدين ينتصر وعن أبي حفص الفاروق صاحبه من قوله الفصل في أحكامه عمر وجد لي عثمان ذي النورين من كملت له المآسن في الدارين والظفر وكذا علي مع ابنيه وأمهما أهل العباء قد جاءنا الخبر سعد سعيد بن عوف طلحة وأبو عبيدة وزبير
سادة غرر وحمزة وكذا العباس سيدنا ونجله الحبر من زالت به الغيار والآل والصحب والأتباع قاطبة ما جن ليل الدياج أو بدا السعر مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Karetnya mana karetnya? Alhamdulillah telah sama-sama kita mengikuti bacaan qasidah burdah beserta muqadimahnya. Mudah-mudahan apa yang kita baca didengar oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kita semua mendapatkan syafaat dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan hajat kita hajat diqabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita istirahatkan dulu sejenak. Buah-buahnya keluarin ya, Pak. Apa ya? Boleh dah. Boleh. Boleh. Buahannya buat kayak gitu. Kayak ditegesin nih. Ya, takutnya kan dikasih buah lain nggak makan peduli insan saya. Iya benar. Buat manis saya tadi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sambil nunggu keluar tuh buah-buahan, mari sama-sama kita dengarkan untayan hikmah tentang berkaitan tentang burdah, fadail dari burdah. Mungkin yang ada di dalamnya ada ijazah yang insyaallah akan kita dapat dari guru kita, itu Dr. Kiai Haji Muhammad Syahrazi Dimyati. Kepada beliau kami bersyukur. Sallu ala Muhammad. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صدق الله العظيم. Para kiai, para asatidah, para hujjaj, bil khusus guru kita Ustaz Haji Zulkifli, khairu salafin li khairi khalaf, dari al-Ustadz guru saya Al-Haj Ahmad Marzuki, dan para asatizah lainnya. Ada Ustadz Haji Fauzi Mahbub bersama kita, dan yang lain-lainnya tidak kita sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat hadir dalam majlis burdah dari Imam Al-Busiri yang baru pertama kali saya ikut ini. Mudah-mudahan bisa berlanjut nanti. Saya merasakan betapa nikmatnya mengikuti pembacaan burdah yang lebih dari 100 bait.
Dan mudah-mudahan kita berdoa dengan pembacaan burdah tersebut kita mendapatkan keberkahan dari burdahnya, keberkahan dari Imam Busirinya, dan keberkahan dari syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dalam kaitannya dengan qasidah Al-Busiri ini, saya ingin sedikit mengulang saja. Mungkin Bapak, saudara-saudara sekian sudah tahu, sudah membaca sejarah dari burdahnya Imam Busiri ini, ya. Pertama, kata-kata burdah, ya, burdah itu artinya jubah. Burdah itu jubah kebesaran, bukan kegedean, bukan. Ya. Kemudian Al-Imamul Busiri, Imam Busiri ini adalah terkenalnya dengan Al-Imam Syarafuddin Muhammad bin Sa'id bin Hamad, ya, As-Sanhaji Al-Busiri. Sanhaji itu nama tempat di Mesir. Busiri juga nama tempat di Mesir, ya, aslinya Abu Sir, Sod ya Ro, Abu Sir. Jadi orang yang tinggal di situ atau yang lahir di situ dinamakan dengan Abu Siri aslinya, tapi disingkat jadi Al-Busiri karena beliau lahir di Abu Sir tersebut, ya. Sekitar 100 km dari Kairo. Daerahnya namanya, kalau sekarang udah nggak ada tuh, namanya sekarang Bani Suwaif. Jadi kalau kita ke sana nanti, ya, ke tempat lahirnya Imam Al-Busiri, Imam Muhammad bin Sa'id bin Hamad, ya, Al-Busiri. Beliau lahir tahun 608 Hijriah. Jadi min ulama al-Qarni Sabi', termasuk ulama-ulama di abad ke-7 Hijriah. Jadi setelah Rasulullah SAW wafat, ya, 600 tahun kemudian baru Al-Imam Al-Busiri ini dilahirkan. Beliau di samping, ya, mempelajari agama dan seterusnya, beliau adalah seorang penyair memang. Jadi sebelum beliau menulis qasidah Al-Burdah ini, beliau memang penyair. Jadi dari Abu Sir tersebut beliau pindah ke Kairo, Al-Qahirah, ya. Karena Kairo itu ibu kota. Jadi kalau kita di sini Jakartanya begitu. Nah, jadi dari mana-mana orang banyak yang datang ke Jakarta. Termasuk Imam Al-Busiri ini, Imam Muhammad. Kemudian di Kairo itu beliau menjadi seorang guru. Jadi pada sejarahnya beliau adalah seorang guru agama, guru bahasa Arab, makanya bahasa Arabnya bagus, ya, dan seorang penyair, itu sangat ahli dalam menyusun kata-kata, ya, sehingga beliau ini banyak membuat syair, membuat puisi, ya, sebelum Al-Burdah ini, yang sifatnya itu puisi sosial, puisi yang berkaitan dengan kehidupan pada zaman tersebut. Ya, pada tahun 600 Hijriahan itu kalau ditambah 570 jadi berapa? Sekitar abad ke-12 lah, ya, tahun 1200-an kalau miladiahnya, Masehinya, ya. Itu di Mesir itu ya banyak kehidupannya itu sudah banyak yang kejahatan merajalela, gitu, ya. Banyaknya korupsi, banyaknya orang yang minum khamar, banyaknya orang yang segala macam, ya. Nah, Imam Al-Busiri ini sebagai seorang penyair, banyak itu syair-syairnya atau puisi-puisinya yang mengkritik, ya. Jadi syair-syair
mengkritik dengan kritik sosial lah, ya. Di antaranya itu ada khusus syairnya itu yang mengkritik korupsi. Jadi kalau kita baca lagi syairnya tersebut, bagus sekali tuh, cocok sekali kalau sekarang. Pernah semua itu. Ya. Tentang korupsi, tentang hidup berfoya-foya, tentang pokoknya masalah keduniaan yang pada saat itu memang di sana itu sedang marak, ya. Jadi puisi-puisi beliau itu memang puisi-puisi yang mengkritik sosial, ya. Nah, kemudian itu biasa, para ulama itu biasanya mereka dari awal ya belajar menggeluti syariah, menggeluti ilmu-ilmu syariah, ya. Pada akhirnya itu ya tasawuf, menjadi sufi, mutasawwif. Belajar sufiyah, ya. Karena kenapa? Karena untuk membersihkan diri, mensucikan diri. Tasawuf itu dari kata-kata safi, ya, safwah, jadi artinya suci, mensucikan diri. Imam Ghazali itu pertamanya beliau orang filosof, seorang faqih, seorang ahli fikih, orang syariah, dan pada akhir hayat beliau adalah sebagai seorang sufi. Ya, kitab Ihya Ulumuddin itu adalah sebagian besarnya syariah, tapi di ujungnya adalah sufiyah, ya. Nah, beliau juga demikian. Jadi pada akhir hayat beliau itu ya tawajjah ila at-tasawuf, ya. Jadi orang yang ahli sufi. Nah, ketika menjadi ahli sufi inilah beliau itu menulis qasidat al-burdah tersebut, ya, yang isinya adalah puji-pujian kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Nah, qasidah al-burdah ini dalam sejarahnya juga, jadi ketika beliau itu hidup pada zaman tersebut, ya, sudah tidak karuan begitu, ya, beliau itu ditimpa musibah, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Musibahnya adalah sakitnya adalah lumpuh sebagian tubuhnya, ya. Nah, pada saat itulah, ya, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan karena cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau sebagai seorang sufi, seorang penyair, ya, beliau menulis qasidah burdah tersebut, ya. Amin tadzakkuri jiranin bidhi salamin madajtada ma'an min muqlatin bidami, dan seterusnya 100 berapa lebih, ya. Nah, ketika dia ulang terus qasidah burdah ini, setelah selesai ditulis, beliau baca terus begitu, berulang-ulang dibaca, sampai pada suatu malam dalam tidur beliau itu mimpi ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan qasidah burdah ini yang isinya adalah puji-pujian kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau mimpi bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Kemudian beliau memohon, ya, artinya meminta didoakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, doakan, ini saya sakit, gitu, ya. Maka kemudian diusap oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tempat yang sakit tersebut, ya. Kemudian beliau terbangun dan sudah sembuh dari sakitnya, langsung sembuh dari penyakitnya tersebut. Nah, dalam sejarahnya tersebut, kemudian beliau keluar, ya, dari rumahnya menuju masjid begitu, ya, untuk sholat, ya, subuh. Di tengah jalan bertemu dengan seseorang, ya, orang fuqara wal masakin, gitu, pokoknya orang-orang miskin begitu, ya, mengejar beliau, dan mereka langsung mengatakan kepada Imam Busiri itu, ya Imam, saya ingin
dituliskan atau saya ingin diajarkan qasidah yang Anda baca tersebut. Kata Imam Busiri, yang mana? Padahal dia belum pernah mengajarkan kepada orang lain dan dia belum pernah menceritakan mimpinya semalam tersebut gitu. Tapi ternyata dia menemukan beberapa orang, bukan seseorang, ada beberapa orang yang semuanya minta qasidah tersebut. Setelah ditanya oleh Imam Busiri, kamu tahu dari mana saya punya qasidah ini? Saya belum pernah ucapkan, saya belum pernah kasih tahu kepada orang. Ternyata mereka semua malam itu mimpi sama ketemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka semua ya mendengar, melihat dalam mimpi tersebut ya qasidah ini dibacakan oleh Imam Busiri, dan kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya mendengarkan sambil yatamayal. Yatamayal itu sakit enang sambil goyang begini ya. Masya Allah. Min tadakuri jiranim bidhi salamin. Pokoknya sambil begitu ya. Dan akhirnya setelah selesai dibacakan qasidah tersebut ya, Rasulullah menghadiahkan burdahnya, menghadiahkan baju ya gamisnya lah ya gitu ya, berikan kepada Imam Al-Busiri tersebut. Nah, makanya akhirnya qasidahnya tersebut qasidatul burdah. Tadinya belum ada namanya. Jadi setelah dengan mimpi tersebut ya, mereka menceritakan ya, orang-orang itu yang pada bertanya kepada Rasulullah, kepada Imam Busiri katanya, kami bermimpi semalam katanya, kami melihat engkau membacakan di depan Rasulullah SAW dan Rasulullah memberikan burdah kepadamu gitu. Jadi ya akhirnya diajarkanlah ya qasidah al-burdah tersebut. Mereka semuanya menghafalkan dan mengamalkan qasidah al-burdah itu. Dan dalam ceritanya tersebut bahwa memang akhirnya mereka semuanya itu mendapatkan hasil maksud mereka ya. Ada yang ya mengeluh karena penyakitnya sembuh, ada yang mengeluh karena anaknya yang tidak berbakti, akhirnya anaknya tidak anak yang soleh, ada yang karena kefakirannya nggak punya uang, akhirnya dia mendapatkan banyak rezeki dan seterusnya ya. Kemudian ada kisah lain tentang penulisan qasidah al-burdah ini. Ketika bait yang wa mablaghul ilmi annahu basyarun, sampai di situ Imam Busiri nggak bisa terusin nih, karena itu kan artinya wa mablaghul ilmi annahu basyarun, dan sepengetahuan kita bahwa Nabi itu cuma sekedar manusia biasa. Dia mau melengkapi bait keduanya ini nggak bisa apaan nih setelah itu ya, supaya kayaknya agak salah gitu kok, apa terusannya nih ya gitu, sampai beliau tuh tertidur, sampai beliau tuh nggak bisa ngelanjutin ya. Rupanya mimpi lagi ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ya menceritakan itu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kemudian ya Rasulullah mengatakan uktub wa annahu khairu khalqillahi kullihimi. Itu jadi itu yang itu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tuh ya. Oleh karena itu maka selanjutnya ya Imam Busiri itu mengulang-ulang yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam baitnya yang kita baca setelah tadi itu di awal-awal fasal apa tuh? Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang itu. Makanya dan Imam Busiri itu akhirnya membacanya, katanya setiap satu bait keduanya itu, terus begitu. Jadi bukan di awal fasal doang. Ya, kita kalau itu jadi berapa ratus.
Jadi banyak banget ya, sampai jam 12 kali belum selesai. Ya, jadi nggak apa-apa kita baca di awalnya aja atau di awal fasalnya saja ya. Ya. Kemudian Ibnu Hajar Al-Asqalani beliau mengatakan bahwa di setiap bait Al-Burdah itu ada khasiatnya, istilah kita khasiatnya. Ada apa namanya? Iya, ada sirnya, ada rahasianya ya. Setiap bait itu ya, ada yang untuk memudahkan rizki, ada yang untuk memudahkan usaha, ada yang macam-macam, sampai ada yang untuk misalnya menghadapi lawan, menghadapi binatang buas ya. Wa man takum bi rasulillahi nusratuhu in talqahul usdu fi ajamiha tajimi. Itu untuk katanya untuk menghadapi itu. Man takum bi rasulillahi nusratuhu, barang siapa yang menjadikan Rasulullah sebagai penolongnya, in talqahul usdu fi ajamihi tajimi. Kalau dia ketemu macan, gitu, kalau macan di kandangnya pun katanya dia bisa taklukkan macan tersebut. Ya, dan dalam ceritanya lagi itu ada salah seorang ya yang benar-benar menghadapi gitu. Dia lagi dalam satu perjalanan bertemu, artinya berhadapan dengan macan tersebut. Akhirnya dia baca itu tuh, mantakum bi rasulillahi nusratuhu intal pohul usdu fi ajamihi tajimi. Ya, itu macannya singanya lari gitu ya. Boleh. Sapinya ngamuk nih bisa dibaca ya. Iya. Iya. Itu beberapa catatan mengenai qasidah Burdah Al-Busiri ya. Kemudian ada catatan lain ya yang ingin saya sampaikan juga, bahwa ada sebagian orang atau ada sebagian ulama ya yang menilai bahwa puisi Al-Busiri ini atau Qasidatul Burdah ini melampaui batas ya. Terutama yang mereka yang berafiliasi ke Saudi lah ya, ke Arab Saudi ya. Saudara-saudara kita itu mereka menganggap bahwa ya qasidah Al-Busiri ini melampaui batas. Banyak kalimat-kalimatnya yang tidak sesuai dengan akidah misalnya menurut mereka ya. Sangat terlalu berlebihan gitu, memuji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, sampai menurut mereka itu sampai melampaui batas, hampir dituhankan ya begitu. Maka mereka mengambil jarak lah dengan puisi Al-Busiri tersebut. Artinya jangan membaca burdah nih kalau di Mekah. Kalau kedengeran bisa ditangkap. Atau kalau ketemu teman-teman kita nanti ya yang dari Salafiyin misalnya begitu ya, ditegur atau segala macam ya, jangan diladenin gitu. Maksud saya begitu aja. Ya. Bahwa Al-Burdah ini adalah puji-pujian kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sekali para ulama yang mendukung, artinya banyak sekali para ulama yang mengamalkan ataupun membaca dan menjadikan wirid mereka terhadap Al-Burdah tersebut. Artinya banyak sekali ulama yang menganggap itu tidak apa-apa, boleh, dan kita boleh saja mengamalkan burdah tersebut. Nah, tapi kita juga harus tahu bahwa ada saudara-saudara kita yang tidak menerimanya. Saya baru kira-kira 2 minggu yang lalu itu dapat surat juga. Selalu pengajian di Miftahul Khair itu kan saya buka selalu dengan ya Rabbi bil. Di situ kan ya akramal khalqi ma liman aludhu bihi siwaka inda hululil hadithil amimi. Itu kan punya Imam Busiri juga ya.
Suratnya itu mengatakan, Ustadz ini kan syirik, ini kan terlalu berlebihan, bahwa Rasulullah akramal khalqi, ya oke lah, sebagai makhluk termulia, ya. Liman aludzu bihi, ya, kepada siapa aku akan berlindung, siwaka, selain kamu wahai Rasulullah, inda hululil haditsil amimi, ketika terjadinya nanti huru-hara, kesusahan, ya, yang menyeluruh pada seluruh manusia. Jadi kepada siapa? Kecuali kepadamu wahai Muhammad, kepada Rasulullah SAW. Nah, gitu. Mereka itu mengatakan bahwa itu berlebihan. Kepada Tuhan dong, masa kepada Nabi Muhammad, gitu. Ya. Ya akramal khalqi, itu maksudnya siapa? Rasulullah SAW, karena makhluk, nggak mungkin Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Liman aludzu bihi, kepada siapa aku akan berlindung, kepada siapa aku nanti akan minta tolong, ya. Siwaka, selain engkau, pada siapa? Lu ada Tuhan, gitu maksud mereka. Kepada Allah dong, bukan kepada ini. Itu kan kita berarti syirik dan seterusnya, gitu, ya. Para ulama mengatakan bahwa yang dimaksudkan di situ tuh bukan di dunia, itu di akhirat. Kapan? Itu ketika nanti di padang mahsyar. Di padang mahsyar itu, di hadis sahih, ya, bahwa manusia nanti di padang mahsyar itu disetrap, ya, bahasa kita ini disetrap ribuan tahun di padang mahsyar itu, ya, dengan situasi yang sangat mencekam, semuanya orang, nggak ada yang berendam di keringatnya semata kaki, ada yang selutut, ada yang sepinggang, ada yang sedada, ada yang seleher. Maksudnya karena saking susahnya di mauqif di padang mahsyar tersebut. Nah, pada saat itu semua manusia dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad ini berapa miliar orang itu, ya, itu menginginkan supaya cepat selesai dah nih, ya. Saya nggak sanggup, ya Allah nggak sanggup. Kalau yang segini coba bagaimana? Ya Allah pengen cepat, semuanya pengen cepat, ya. Kata ada yang mereka yang mengatakan, Nabi Adam, kita minta sama Nabi Adam dah, dia kan abul anbiya, dia kan orang yang paling tua, dia kan yang paling dekat kepada Allah, dia pernah di surga, gitu kan. Mintain kepada Allah supaya dipercepat nih mahsyar ini. Nabi Adam bilang, saya nggak kuat, saya nggak bisa. Saya walaupun dekat dengan Allah, saya pun orang yang pertama diciptakan, walaupun saya pernah di surga, tapi saya pernah dosa. Saya pernah dosa, disuruh nggak boleh makan buah tersebut, ya, tapi akhirnya saya makan, saya diusir dan segala macam. Coba kepada Nabi Nuh, semua nabi nggak ada yang sanggup, semua nabi nggak ada yang bisa. Tidak ada yang berani minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hadis sahih, ya, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk dipercepat, nggak ada yang bisa. Terakhir kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Di situ Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, beliau mampu, dan beliau akhirnya mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, beliau sujud di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya kata Allah Subhanahu Wa Taala, irfa tushfa, ya, angkat kepalamu wahai Muhammad, tushfa, kamu diberikan syafaat, kamu akan diberikan dispensasi. Akhirnya Rasulullah disitu minta supaya dipercepat, dan itu hadisnya demikian, ya. Dan yang diingat pada waktu itu oleh Rasulullah SAW bukan istrinya, bukan anaknya, tapi apa? Umatnya. Ummati ana laha ummati ana. Wahai umatku, engkaulah yang berhak mendapatkan syafaat ini. Kita duluan, Pak, bukan kaumnya Nabi Adam duluan, bukan kaum Nabi Nuh duluan, bukan kita nih, ya.
Makanya kalau kurang sayang, kalau kurang cinta kepada Nabi Muhammad SAW, kebangetan. Kalau disuruh sholat pada susah, kebangetan. Kalau disuruh ngaji pada males banget, itu kebangetan. Suruh baca Quran kagak pernah dibaca. Segala HP itu sampai 2 jam mesti dibaca. Kuat, giliran baca Quran baru selembar udah panas tuh pantat. Kebangetan. Nanti itu pada waktu tersebut itu Rasulullah SAW yang diingat kita, ummati analah, mana umatku, sini cepat sini cepat, ini dispensasi dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang Imam Busiri tulis itu yang itu tuh gitu. Pada saat itu kita mau kemana lagi? Emang nggak ada orang satupun yang bisa menyelamatkan kita pada saat itu. Gitu. Jadi Imam Busiri ya akramal khalqi liman aludhu bihi siwaka inda hululil hadithil amim. Pada padang mahsyar tersebut emang gak ada orang lain, cuma Nabi kita Muhammad SAW. Maka Imam Busiri mengatakan demikian kepada Rasulullah SAW. Ya, para ulama menafsirkannya demikian, ya, itu yang diinginkan oleh Imam Busiri. Dianalogikan seperti orang yang yang kecebur di kali sungai atau di di air lah ya gitu. Minta tolong kan kepada orang. Tolongnya kemana, ke siapa? Pasti ke orang, pasti di plaza ini? Festival misalnya, ada yang dijorokin kecebur, tolongin. Masa ya Allah tolongin dong, keburu. Pasti ke orang. Masa begitu kita syirik? Iya kan? Kecebur nih. Tolongin gua. Ke siapa minta tolonginnya? Orang. Masa begitu syirik? Enggak kan? Lah enggak, iya sama aja begitu maksudnya. Nah, gitu. Tetap kita mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala gitu, dengan pertolongan orang yang ada di situ gitu. Ya, bisa juga sih Allah tolong pada waktu itu. Ya dengan kehendak, tapi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau jadi wali. Wali beneran, wali kutub, iya bisa jadi kan langsung gitu. Kalau wali murid doang sih. Wali santri lah kagak bakalan. Iya. Nah, jadi ya kita menghormatilah, tetap kita menghormati saudara-saudara kita yang misalnya tidak mau burdahan, yang tidak mau atau menerima burdah sebagai suatu syair ya, yang memuji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Oleh karenanya maka saya ingin sedikit menggarisbawahi pada akhirnya bahwa silakan ya kita mengaji burdah ini atau mewiridkan burdah ini. Yang paling penting adalah kita tahu maknanya gitu, bahwa setiap bait saya gembira sekali ini ada buku ini, kitab ini, dan ada terjemahnya ya. Mudah-mudahan terjemahnya bisa difaham. Kalau bait pertama, kedua, ketiga itu saya baca dari tadi berkali-kali saya belum paham juga. Mungkin bahasanya perlu supaya langsung difaham kayak apa gitu. Memang paling susah kalau untuk menerjemahkan bait ya, puisi itu susah sekali. Mendingan prosa begitu gampang. Prosa itu bisa diterjemahkan simultaneous langsung ya, orang ngomong kita terjemahin bisa, tapi kalau puisi itu agak susah sekali, sulit sekali untuk menerjemahkan puisi tersebut ya. Jadi kita pahami maknanya ya, kemudian kita ulang-ulang, bagus sekali ya. Tapi yang lebih bagus adalah tetap kita juga jangan tinggalkan ngaji Al-Quran. Nah gitu ya, supaya juga yang sebelah sana itu nggak terlalu ya iri banget, tidak terlalu sinis banget sama kita gitu ya kan. Ya burdah dibaca, Quran kagak dibaca. Nah gitu. Quran kan lebih tinggi walaupun gimana juga ya. Hadis lebih tinggi walaupun gimana juga gitu. Artinya ngaji, pengajian, majelis taklim itu lebih tinggi gitu daripada
majlis burdah misalnya ya, karena tadi itu ya. Tapi bukan berarti kita nggak boleh ataupun kita menyepelekan majlis burdah tersebut. Tapi ayo barengi dengan baca Al-Qur'annya, karena Al-Qur'an itu kalamullah ya. Tidak ada yang perselisihan, nggak ada itu. Semuanya sepakat bahwa itu adalah kalamullah dan lebih tinggi ya. Kemudian hadis Rasulullah SAW, di mana adanya hadis? Adanya di majelis taklim. Kiai ngajarin, ada hadisnya, satu kita dapat hari ini, besok dapat lagi semuanya terus ya. Kemudian setiap malam apa ini? Malam Kamis kita baca burdah gitu ya. Sama itu masalahnya dengan maulid, gitu sama aja persis gitu. Imam Ja'far Al-Barzanji misalnya kan, ya itu juga mereka sinisnya begitu ya, bahwa Barzanji dibaca ngerti juga kagak loh gitu kan ya, kan baca Al-Qur'an. Ya, kita baca Quran, jangan lupa itu lebih diutamakan gitu. Kemudian juga kita baca burda, kita baca Barzanji dan seterusnya ya. Di Barzanji itu juga ada beberapa kutipan dari burdah. Wa muhayyan kasyamsi minka mudhi'u asfarat anha lailatul gharra'u habadha iqdu sudadin wa fakharin anda. Itu semuanya itu dari Imam Busiri juga tuh. Jadi beliau lebih muda dari Imam Busiri, jadi mengambil dari situ. Dan Imam Busiri ini memberikan menjadi pionir untuk para ahli puisi setelahnya yang membuat puisi-puisi tentang pujian kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir yang paling muda itu adalah di Mesir, siapa? Ahmad, jadi lupa. Qasidah fi madhi khairil bariyah juga ya.